sakin in HETNA BELAP Kuki channel THUSOH LAHKHOM BEHOZO se na bonon ni kupa tuning jang van noi THUSOH chom la chom ho na be khon ki noi te South Korean gamsunga dinga President milhan kitit na chu achila alai ta chu hi hichi milhan nahi vote la thei mihim million som li le li in vote na la hin hichi milhan na hin liberal le conservative candidates ho hi hata hong ki thama hi vin hi ze chun reserve hi niaw chabowin aki hi uvin hi conservative lamkai masang'a prosecutor anahi Yoon hin vote somni le gate point go namuzubin South Korea President thah ding in hando chu hita agitiet pi li ya himyong le party liberal ho hin vote somni segi point gate person namuzubin hi ga he thei khat chu tu chung South Korean milhan nahi zakhatla 98% in vote anala do zo hi hinla president luipa mun zai in him tu chung milhan na hi ate thailo dinga thlu na nom ta zin aki chol hi tai tin tu so chun se zin hi Russia le Ukraine ki ka ki boina thwa Ukraine president ki nep na le gel banglo ta thil tampi ahong so zo nong NATO gamhon Russia ven do na dinga Ukraine chunga no flight zone upon do ding over an team sanpia amlo zo zinga zong NATO alun ta dinga application zong sanpi ki lobanova Polenin MiG-29 Girl Cup len ho Ukraine pi ding te an season chu USA in anapal pi ki tapo na hi azi chu hisilen na Ukraine mun alhon theina dinga US Ramstein Air Base azot pa ngai hi hichi US in gamte ni ki ka agi kumlut na Zankeya Russia chawna dana omding nga ala ja hichi thu hin NATO gamzo sia dinga na sata boihoi umta thu khat chu a hi an ti na hi alangkhana Poland hin na sata Ukraine ki thu pinom le wanga hichi len na ho hi amacham ta pi do na nei khaw le boina hi ki kumlut jing bangdio hi ja NATO member khat hi na chunga NATO member ho het pi na le el base apat Ukraine lama sol do na omna dinga na ngai to hin hichi ngai dano hi achira thaya hile police air force fleet hodinga atha US len na F-16 hoa ha help hiding a hi tia kinepna na neyo hi Ukraine te hin tule tu hi len na khutlui pe MiG-29 le Sukhoi 27 ho hi ameno hin len na fighter tha amwa atol ji ki thim su na phat masang'a MiG len ho chu amhwa ding aphat le ani kho ki to Russia ko na ki vendo na dinga manjing thayu chu hi thilso zo se hi Ukraine President Zalensky le Russia President Volodymyr Putin dinga bailam cha kisu mor pho nagal hong hidani na so do gota na hi haji chu phat masalai chun US le NATO gamho chu Ukraine adinga thina chan hi jong le pangdinga umdan kisa hevin hinla political background imani belo Zelensky in ata ta hitam dia ni gel chu Vladimir Putin dinga kikah umta abonga so in gala bollon vanno ya minsetna chule in lama ahina ki sunim che na anei lo danin omlo ta nahi alangkhana US le ani to hon Eastern Europe gamwa Russia mit ten pin aspai teule agalman cha hautam pi goldo lonan anei tavin chule Germany muna anakayo US Patriot surface to air missile cho Poland gamadingin Patriot ni anatol do kitavin hi Volodymyr Zalensky adinga hinom omlo ta hi songle achi sa wanghom ni chun Britian House of Common Achomlam'a live telecast mangin anane zinahi amana saina tuni khwa Ukraine te in ato hi phatkhat laya Britain chule Churchill in ato de chun khat chana hi ati Churchill noya Britain te chu nazi ho noya anakun po na hi hetima chun Ukraine zong Russia anga ki pilut loading a hi anati Hinla Achomlam'a achailam Churchill banglo ta in ki honna thu na season Ukraine in NATO panding ki guta loading a hi aji chu NATO ki LAHKHOM na hin Russia te ki din te pingam po vin hi chule Ukraine ki san lut ding kel thei po vin hi khatno ya thum le taw le gam khat president ka hi nom poi anati na hi Zelensky in Russia to ke hoto thaya thingnoi hon vai hom khumo gam kai
Donetsk le Luhansk lam thua kinupto na Russia in phat masa anangi ho chu san piding agial zuta nahi Tuesday ni hichito gimenin Ukraine anga Russia in angi point li hanezi nahi hichu khatna Ukraine in sipaite ki gona zausia hai sanding ani na Ukraine ten tan pi constitution no akel dingo koi malama kailo neutrality hidano apan sa dingo NATO le USA kiloi khom na hwa panglo dingo athumna Ukraine in Crimea hi Russia gam hita hiat pi ding sule alina Separatist Republic of Donetsk le Luhansk chamlan apum pi ding ti ho hi ni som la ni li al hin sowa achunga ki sei ho hi Zelensky na hin san pi thejen au mi na hi hichipat sunga ko pi le gam kai zo se abona Russia ten akap sai de bang ahitan mihim tam bin thin atuna pana simzo lo khop garza mahitai ai ni ti ho zo se Ukraine President pun ain gel thei sawa khel na ding hinam jong le Ukraine konong ding ipi kitan tem viwan noi mi tam pi lung sei na chu he jing ni hi kal ni som le ninga hong lin ta awangin boina ho si zip zip dani na umin hi Russia len na hon Mariupol muna maternity le children hospital anakap nawa mi som le sigi amasangovin mi thumin thina atoi na hi tin thulu chuna se na hi hichitu hi wanoi muntina kon Russia te chalo hi demna niun Ukraine lamkai Zelensky in hitabang umchen hi war crimes sahi mihim khat umchen ninga kilom lo ta hi tin na phongdoi na hi USA ni tabang chalo na hi mi khangto lo ho umchen hi atin hinla Kremlin a kun tu chun hichi operation hin milham namun kiti a ki target point in tu so nei ki novina hi Volodymyr Zalensky dinmun ki khelna niaw khat nei to lona Ukraine Foreign Minister Kulaiba le Russian Foreign Minister pa Lavrov Turkey muna high level a amasapina kim hutona amani lam kainan ki hauna na nei ovina hi hinla ki hauna chun ki ngo tona anei on longgel bang ana hipon humanitarian lampangihan ceasefire tu izong le ima ki haula na nei thei pu na hi tin thulut chuna sei be na hi aki hauna wa Ukraine lama kon iti zong le KF ki surrender ponte tia changmila sei ovin Russia pulai wa konin iti in Russia in hing neighbor sunga buluna akinai pu na hi ati na hi sila Ukraine pulai lama kuna khota thumoni chu humanitarian ground na Mariupol lama mi pi hoding sule dakal somne le li ceasefire Russia funding ti hi hichia kyona wa wanoi jin adem wang win Lavrov in hospital mun buluna akinai pui aki buluna mun chu hospital da na omwanga Ukraine army hon military base aman si uwa kikah mahi anati zone hi tu chung high level kya hona hi Turkey vaisai nawanga Russia le Ukraine palaiti ni kimai mo to aki ho thayo hi hichibui na hi Turkey hi Russia to phatam zwa ki het thim na anazing ahina zalwa thei hi tin tu su na season hi hinla Turkey ki chim hi hoilo ta khat su he ki nahi aji chu Turkey NATO member khat nahin Ukraine te drone api in amuha drone mangcha Ukraine ten Russia sipaite le agal sa man cha ho na sa ta adaw naw hi langkhana Russia to kidin tezi trade business tourism le government sa ala na hi ting le Russia ber kit kiti hi Turkey government in ha chi pile na hi US President Joe Biden in cryptocurrency sungsanga executive order khat sign anabol tolhanin Bitcoin manchuna sa taingang chalin akhangin hi ichi order dungjoi chun government hen agency soile central bank digital dollar agisim dole aphatna asino ahin suido ading uwa asaina bana wheelchair currency US financial system akimachar sa anading le angai cha ba kai hon report na hin pilut ding ovin anasai na hi cryptocurrency hin makhwana sa ta financial system apan munle natona ahin neding dan le melmatia dinga man cha phata ong hi ding hi bailam ta hi ja hichi order hi anaso hi Israel le Turkey phatam zo akhaw thei be se lawa omnu tu thein na thabia kimatna su hoina dingin Turkey President Erdogan in Israel lamkai lubo pa ama president ter pelesa na vailun hi akhaw hom nalhona
malama na sa taapan LAHKHOM ding daan asay khom nalhan bana Russia le Ukraine chung tuzong anasay khom lanin ehi kwan masalaya Palestine chung sanga thua Turkey in Israel anado zinga chule Turkey in Palestine Hamas ho atasot jingzia ka alon hi an hoi lo hi North Korea tin amial malen pina agelo United States le aloiho chunga nitin kimanchah danu le akigalgin down ho real time ma het thei levet thini dinga reconnaissance satellite sa kapdoh ding ovin thulut hina sei na hi THUSOH hi North Korea gam sung THUSOH in satellite na pet na mel mate umnan het jing thini dinga kumsunga hi ki kapdoh ding hi tia apon to lana banno HETNA anaum hi Tuni kwa dinga THUSOH sana he ki chai to lonin hamana imukit kawin mangphale chibe